Djelo putopisca Benedikta Kuripešića, poznato pod naslovom Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530. godine. Štampano je prvi put 1531. godine. Kuripešićev putopis je jedan od najstarijih putopisa po Balkanu u 16. vijeku, a najstariji je putopis kroz Bosnu u osmansko doba. Veći dio putopisa odnosi se na Bosnu. Donosimo vam dio u kojem autor govori o narodima i vjerama koje je zatekao na svom putu kroz Bosnu. Tri naroda i tri vjere. U pomenutoj kraljevini Bosni našli smo tri naroda i tri vjere. Prvo su starosjedioci Bošnjaci, oni su rimohršćanske vjere. Njih je Turčin kad je osvojio kraljevinu Bosnu ostavio u njihovu vjeru. Drugo su Srbi koje oni zovu Vlasima, a mi ih zovemo Zigen ili Martolozima. Došli su iz mjesta Smedereva i grčkog Beograda, a vjere su Svetog Pavle. Mi ih držimo također za dobre hrišćane, jer ne nalazimo nikakvu razliku između njihove i rimske vjere. Treći narod su pravi Turci. To su naročito ratnici i stanovnici koji vrlo tiranski vladaju objema prema spomenutim nacijama. Hrišćanski podanici, njih je turski car da samo obrađuju zemlju ostavi u njihovoj vjeri i izuzev one koje mladost i lakomnost navede da se potrče. Ostavio im je i sveštenike, crkve i druge obrede. Oni nisu bili dužni da od zemlje koju obrađuju daju kakav drugi porez osim godišnje po jednu ugarsku forintu.